Саңа сылга саңа жияға кейрер көрдік сырдық ырастаналақ үктеннебит. Дарабыларын күнді күрәтчілер. Бүгін сақаға табата хоқ береге, бейге жүкізгай көрат бір төлбетігер тұрар. Үп ырас, сабыз саңа жия тұғынан кәпсетебит. Аноға дизайнер Лена Сон бұ жия ис баранын оңыр бұта. Үте күнін Лена? Үте күнін. Бүгінгі кәпсер жебит иене төхіні, стилі қанныгы. Бұ жебит ымхын панельтарын тұтылу бұдже. Сүйшүрбе 3 квадратный метрлях, 2 дәстәх, үстүер хостох, кухнята, она гостиная бирге турар, она бастыке тәске санузеллах бит. Ымхын панельден эппел баг досканы хеп, натуральный досканы бейбе термандык сыгыран кебиспет материал болар. Бейбе теркелейданар, она халың истене болан таққар. Эрде проект оңғылар, ол кенттен уже белем панельдер ылан, конструктор курду хомен кеған. Üçü edem bullağına bu panel olu xamsavat evet. Bu cevit уже 3 sıla bolla. Ona 1 millimetre xamsavatı köstüvet. Olhin onu hübülen turab. Döğlas bolar eviti. Ondan заказчигим bullağını ürerin diyebet. Но единственное теплый пол турор батағаттан кепсинер. Olhin bağır on tukaydıran ondan bıyıl oңыстоллары болу. Сеп, жа бу кирер херикердердек бүтіне, манна улақан серкеле бар, онна бу вагонканы әйгі тухамы тебік кетті. То есть уже заказчик әлбетігер бастықы задача боллағана тухтен. Мен төхеді загородна жия олар бүтіне мехин, меха современный стилля жинады детағады. Ол кім баран хембір маса делкатын оны манын келер еқін бағарам дейбді. Оны мен имитация бруса киллеряхпен грубый хос материал де олеген давай кетит вагонканы киллерен берем дейбит. Но вагонканнан мен көнөтүк устаты кили торатнан эре упаккавын давай да вагонканы мене ехоннан берем, онны көрөк бити дир булам де. Олеген вагонка бихеха диагонали турар, хорохистенага устатынан, хорохистенага торатнан. Например, прихожка көрдөх бите бихе диагонали бар битте. Диагональ всегда диэни кеңетер диханыбын, он хайдара уже отто он юр була деген растык. Тем более бихи жебитигер өссө атом панеллер тутуппут, уже под покраску еген. Онна бу диагональга мас он юра, ол под покраску панель битигер эми хепти бихтаат. Олихим боллагана бу мас битиген растык бара онноту дейб көрдүк. Эн каспирди оңыр бүджен, тұс-тұспа стилях, арас материал тұттаған, оны қажа бүдже кейрер херігер тұрар гардеробка, эн стекляннары тұрар бүтебеккен дейлена. Бұл прихожка болағанан квадратурата 5 тирин хин хеп, мен 2 часка арарыққа дейхан авыдым, потому что кирякен кіттоты ғынеқтан аққана таңыз барты ғылы батын дейін, уже бұтуспа гардеробный күрдің ұрдым. Она была, она была то стекло на толбутом де, то где-то ханами были более легкой, более прозрачной болунде. Он на бо, ну что это манария кебихевит. Ортотугар была ян турар скап турар, аллара тугари мятах тангстар нуравут, он на бо иккетүттен уже тангасы ири дерongоран бед. Он на бо стекло было зеркальное де, олин эми кеңетер де курдук. Орду квадратура утын кеңетен берер уж. Бу таңылланың олып жени, үксүн иеттен онна тахаттан бүрүелерди, ону қажа бу же ис эркинин эйги тугунан бүрүен оңордугут. Имхын панель оты эбехет исеттүттен обшивкаланар. Ону заказчим боллаган именно в современном стиле девятенихин. Хорохерин гипсокартоннан бүрүйдү. Он уже обои под покраску туганным, он хорохирдерин уже эти вагонканы келдерин бербит. Именно по гладкой поверхности он эти масс-фактура хайда беветин кытта гармонично үлелерин көрөкпүн бар бутун. Тоди тахан бу приему мин ханга туганным мужия. Антука эмне хачы болгон таксыбыт. Обой өңгөр эги ханнык өңү таллыгы дейлена.
Вот именно буди өңө, бу амбастан беге моста вот өңін талбыппыт, то есть мостаға тоқта кирді, тоқта көсті оқтаға теден. Онна бу моста өңі арқасты өң барды. Например, бу манна натуральный моста өңі бар, херейді кирер, арас вкраплениялардақ. Он именно бу моста өңіттен уже истенаға, онна бу интерьерға полностью ол өңнөрі уже барбыттыра. То есть мана торы өң кирбетаға дейхпін барым. Онна акцентный өңнөрі уже бу мебельға кирбеті. А так именно моста истене бәйбәлерін кітті жөрі хәллер. Истене поллағанан сері өңнөк, амыт уже эме серый кынан баран уже хараңата, онна фактурата уже мас фактурата болыр. Он өсі бұл современный стильдемен бұл панелер тұттуғдым. Мантыкаем гипсовые панели, онна под покраску хэп, олеген маған келер болады бұл панель. Он ламон уже стены курды краскалан кәспетім, олеген кене стенін кітті сливайсы канар, онна бир фактура болбак уже фактурата улар ем берер. То есть барта гладкий стены мес скучно болады. Олеген бұл панель кирен именно фактуратын улардан более аныгы стили көндірір, оны подчеркивает дырдықпын барам. Онна бұжия күрдік бұтіне әлбәқ оту әме туғамы тевік кеттейліна? Бұл именно расстановка мебели оңыртымда сразу мен план потолка оңыровын, то есть размещение светильников, осветительных приборов. Освещение-то әлбәқ болар хэп, атынатын именно мебель қайдақ тұрбытына. То есть бейхаблейн диванный зона вытыгар освещение вытен бұл панель вытыгар, онна бұл споттар тураллар, онтон уже столовой зона вытыгар боллағанан улахан люстра үйеттен түхер, онна бұл современный трактор келдерін берді магнитный, плюс бралар баллар. Онна, конечно, бұл икки улахан түннік күнотын келдерер, онна бейхеға уже манна естественный күнота керер. Он на телевизор зонатын, конечно, энергельбах освещение лагатаватам, потому что кеги телевизор, олоран телевизор көрөрүгөр элбах отна атауық булали, отна ворот мехендир. Олейн бу панелер тыгардев көрдүк кегеттүгөр. Лена бу икки улахан түннүк, бу ахыр сирге, салга, рәсірдігі келдерер бол батақчы. Үйәтәстін әме бу күн тақсарын көрүққа, одулыққа өбетті. Бастық әтәскітенері көрбәппіт бұ икки түннігі, иккесі әтәскі өтер қоспыттан тағыстығы қолға. Оңна бұ аллара ким тугу күн хаджарында, қағайқы тугу күн хаджарын туғы ас білімні хаджарын еген сразу көрөммүт. Оңна бұ күн ота сразу эхетini көрсөр боллады, хасыр дутен тұрдауну. Уже настроение көті ғоллер, тоқас бары уже көстен тұрар столға, он өрі көті уже аллара үшөй настроение лақ түйхебітейіп көрді. Онна бұ улахан люстра әме үйхетяхи сырдатар боллады? Улахан люстра уже кеге түгерні хачөйді көстір. Хараңағайын улахан люстраны қолбады бұд. Күн оппыд уже хоқ, но зато бейін хачö люстра лақпыд. Оннук же хырдыгы ылав тейіп көрдік. Дизайнер өссі бір сүрін үлеті жияға да болуын, квартираға да болуын, бұ от үсепке тарды болар дейм. Оны қажа бұ қария тұрар месетнеме әйге әрдеттен тоқыйды ғытту, әбетер қайдақты. Қария тұрар месетін әме әрдеттен тоқыйды ғыт, бейге амбастан төлі біттен мебел хепке тұрора ғана боллады. То есть бу лейстан хария турар ден эрдеттен уже кепсе пиппит, но бу пулхан диван турар де бу 3 метрлах. Оны бир модуля, бу ортотунан модуля бу уже лейстан текерен берер хария хох бреметер. Он уже ман олорогон бу ыл житин келлаган бу диалог кана хачуге. Он на столгами. То есть беги бу столга долларон диванга долларон. Бу лейстауттан долларон бейбе битер кепсетер бите общайся канар бу долгочу. Оны же бу бастык әтәске көрдік бүтіне ылжытар кәлләқтеріне утер қостыры бар, оңыз тибдер көрдік бүтіне суынар соттар қос бар де. Оны қажа қайдақ бу икки қоғайын арар бүкіні. Это, конечно, ылжыт уже келләді манна қалар болады, үйәйін қаннады тақсыват. Ол ең келлері қанaan туран.
туспоты хостохтор. Он уже удобный боларын курдук бу санузеллахтарда. Манна душ бар, раковина вот бар, унитаз бар. Ариян кірдерекқа. Манна кірдік бүтіне же мостата кафеле битти, онтан истене тегер әме бу анығы вагонканы әйгі тухамық кіт. Бу манна эми бу керамогранитин көрдөх неме натуральный материал де, то есть бу жигер полностью барта природный материал ден китбите хеп, айылга тохтаганы бетигер хеп түбеспет хох барта гармоничный де. Олем биги бу таз, мас, онна күн. Деве курдук. Ага. Барта айылга сыгыннах, барта натуральный. Олем биги манна бу именно таз фактуратын туттуппут. Он же мебельга көспүте дальше. Он полностью бартын керамогранитка маппыттивими. Ага, эми бу тухо вагонка вот килдерен береха, он просто краскаланка яққа дейбит. Олем биги бу таз фактура вот тухо хер мостага бар, он бу душка кирен турар. Лена бу икси тәске тақсар лесін сабыт, Тимиртен оғылы бұте бітті. Оны қаде бу өңін жүхінен әйгі қайдақтал бұққыты краскатын. Бу современный стиль боларан бұғытынан лесісі бұла Тимиртен болар дейбітім. Ага, онна кені воздушный болуқтақ дем болбыды. Олем бейі под ступенькалар бұтын хава-хатава тақпыд. Барда хағас тігірі. Онна әбәйтіме мас фактураты кирерден болбыда, мас прямо доска бәтінен кирерден болбыда хеп. Онна бу өңін боллағанын, уже вагонка көрдік өңінен краскалапыд, то есть бейі қаманны уже атын мас өңі кири хоқтағады. Бу маны уже атын өңіне өбітін болты болар, әме стиліттен әме түйін қалайды. Олхин барты бир болохтақ дем болбыда. Бәйтігер жүрелі хеқта, бәйтін қомайынылықтақ дейбі көрдік. Масында жеға болуын қас өңі ән тұттарғын әбілігіні? Оқсайынан боллағаны мен үс өңі тұттықпын хеп. Если барта бир фактуралақ боллағын, то есть бұл манна көрергі көрдік мас фактурата именно бұл натуральный өңі бар, онна мас фактурата бұл қарыңы херее бар. Бу өңі бихи қантаныл бұппыты, әпетім күрдік ламинаттан тахар бұппыты. Бу уже икки өң боллады, окума фактурата бир. Плюс уже бу гладкой поверхности бардылар, онна бу уже хері өң керен берді. Отчетугар жені өрімөненерге ағамбастан бу мосты өңін талар боллақ бітті? Хазбиді объекка атнатынлық талабыз. То есть бихеги именно бу объектка мостан бастан талбып боллақ бұтнан, атын объектка бихе бағар диван хөбіләнге хеқпіт. Отча онтон уже барабыт. Или атын объектка бихе керамограниты хөбіләнге хеқпіт. Бихе тугары талабыт хөбілән, онтон уже барта бара тұрар. Онтон бу 2-тігінші хүрба алтасылға қанлық өңнерде мода болуқтары? Бу 2-тігінші хүрба алтасылға уже пантон эпитінен маған өңден. Но мен оны вообще көрбеппін. Хылға қанлық өң модна еден, потому что мен кихи өр олар оругар анан оңырауын жені. Ол хылайы өң олар етур бұтын хемені мен онық олардан еспеппін. Мен бұл андылға играющий проекттар оңырау. Жақталар беги самай жиға сөбнүйір местелит бу ахыр онна астыр қоспып болар же. Онуққа же бу мебелин, бу островок турар местетин, бардың қайдақ толкиданың ұрдың бена. Отто хим бір бігі қағайын баға, хим бір бігі хозяйка баға санатын толыр ұқтақ бітіп, островок әбәк бар бол ұқтақ дейбіді. То есть ахыр столханна бар тұрор, олком мея кухня мехер островок бар бол ұқтақ дейбіді. Олеген бу манна орто тур турурду, люстранны тигер, онна бу варочный панель неме манна же турурду. Газ ната ух дейбіді. Олеген варочный панельнен хеп болуам дейбіді. Аны көріргі күрді вытяжкада уқты. Вытяжкада қанна вара олы, турарға решетка. Оны бу үсілі үхе көрді қона бу потолок бу деген, натяжный потолок бу харар батақты. Олаты бу вытяжка шөнді көлелер. Бәхәт бу ортотугар маннык нависайдан турар вытяжка тылығар ейін наты уқты. Наты бу маны оңыстан барам. Антон же бу мебелин
турортар аргытыгар, оңоттар аргытыгар проектен кайдак буланабыт кыты. Маны көрдөк битнем агас өстөкөлөлөр андаганы бар, сабылак таганы бар. Оны халдин деген турары көстүбетти. Вот проект нердеттен эми бу заказчикка удобный боларын көрдүктө күйдүр болак битте. То есть би холодильниктер бу тураллар. Холодильник, морозильник. Бу мантан аспытын костоотубут. Мойка бутурдубут. Дальше ман уже быстыбыт или манна калам быстыбыт, оны сразу астан керин бар. Оны үйөттүгөр тахарбытын витринаны. Потому что то браханиккере хостулар боллады, кыргыбы хиттеринеген. Оны в основном бокаллар тураллар. Билигин туттары хиттере уже под рукой. Бускап каваллар дейб көрдүк. Оны хайын өттөркилер уже ол тохтарга, террасаларга такаллар де хайын жээлерге. Оны эме бәдә туспа кухнялах экен. Ол именно бу манна туттары гәренады ден. Эпелбэх лишний шкафтар оңырағдағы тақпыд. Тем более өсі бұл түндік бүт тұрар. Аны мойка түндік антыя болуқтақ дейбіт, оны қыратық ағардыққа дейбітім. Тоғы дейтаққаны хем бет түндікке олық ұғылар ефті. Мен бәйім дейбер мойка түндік анты тұра, оны түндік постоянны кел брызгах. Ол деген бұл манна тұраттар бұд. Ленен қас бидді бір айекін оратытық оңырағынды, аны қаja бұл остоловой өттетігер көрдік бұтыне әлбәқ вагонканы туғамыққын. То есть бу жеға бола мен бартын гипсокартон, оны покраска кымытын болта олар, әмен ғаз көшінен болу өті әп, ол ем мас туғанырым бұғытынан. Мен бу жеем ортотын уже бартын гипсокартон кынным, ерейнен краскаладым, оны икки өттін, уже бұл утуерді қоғуда, гостевой, прихожка, оны бу кухню өттін, барты вагонканын қалары қадейбіт. Ол еманы поландағысты интригіні. Барта покраска болбута болтуға туқтаманы кейі қарағайынлар интригіні хоқ болуыды. Бәт тұқара ұраттылақ болуқтақтен атын жейлерге майгына болуқтақтен. Тем более бітімді білі. Дизайнс характеры моңырауын қағайын характерін подчеркивай дегінде бітімді. Манна мас-фактурада именно bu современный стильге кирбиде қағайка сымнағаға көстір, гостеприимная көстір. Она вообще нахачует творческой байки. Оленькины, которые лепят на хастамутом. Обычно фартука керамогранит интугановать. Он именно был вагон кангалыха, на краскаланге я хотохта было гуалевит. Я мне корорги курдук. Усил. Бахалс тахавсан курдук. Очтугар фартук оннутугар бу вагонка неме туханық қайып эбитти. Краската үчөй боллаған, отомахада туханық қайып денетеп. Хайын жел ақтар бар бекі улақ еген. Олейін сразу баантан бұхалы оны тақалыр. Олей екі жел наманды көрік келері удобный боларын көрді манна антыр ортар бұды. Так, бұл ikisi тәске таққан тұрабыд, ол бұтыға. Кен кон көстүйтен аға чөйінде. Бұл істені болағынан уже покраската бұтағыста. Она дальше потолок под уже вагонка кобылыйда. Вагонка канамбельд. То есть бастыке тәскети кухняны, прихожканы, да, утырхого стенелерин вагонка кым боллахпана. Он потолоктара уже натяжной это демаган, гладкой. Он то манна наоборот. Стены-то барта гладкой под покраску, де. Он то вагонка вот уже был потолок когда хамет. Олиген кине интригене байт көстөр. Уже манна икки материал бебедин кырта хайда ондуру көстөр. Булейсе тимирдерин именно масыйын болбатын дейтім, қараңнуақ темир болмын дем болбыты әп. Тоғы дейтаққар, бейі бола манна светильниктар бұд, қараңнуақтар, то есть магнитный тректор бұқ қараларда, бұл сесающийлері көрдіқы бұл түхіда арас бұғылақ болбын дейін бір қарада. Светильниктар бұд нөйі, бұл лестница бұтыр қара конструкция керектақ дем болбыты, оны бұл көрерін көрдік балясиналар әме қара. Оннан үйәттен әме бұл айылғабыт көстейтін бейге теннікніңі көрін тұрабытте. Бату байптен көрді бұты ян тұрды тағысты бұд, астол бұтын көрді бұд, иебіт тұғасты жарын тұғы бәлімне әбітінде, оны күн сырдыға кейді, бейгі настроение көті оліне, оны күн мүт.
хатанна деп көрдік. Жиға именно хахайттар ұтыяр қостырын көндіріп барам. Маннал бақ мағы тұтты бүкін көрөбілена. Бұл манна, мен уже вагонка тұтынну полностью, түгірітші. Онна потологар була натяжной келдерін берді. Онна эти вагонка вона неме оннятым дейді. Диаканаллю барда, онна устарынан барда. Ухум бая хосетеhe, олихин min ikki kınan ebe hedangardı xanada dem olbuda. Bu manna xahayke bät noğus torostolun turur butum. Reyçine перегород kalan baran. Onna manna уже олоран hınyalar bulla degen. Manna stolik tururan baran da hınyalar here. Ыннара түттен уже утуер ороно. Onna bu түттен уже утуер ороно. Onna bu televizора турар. Он тагаста. У вагонка наман коняут односту. То есть беги ором кенитер каялар туралар деп стилизованный да. То есть алар айтаск уже серый нөңнөр кепи полуктара манна уже бу эми серый канам баранда больше оттенога уже тухтя кайби. Свет морской волны индев курдукте. Окуме химбир серыйга бараркин. Но более себе хеморор бухо, потому что бөттүгер потолок бүтүрдүе кыравагайды. Беги манна харайбыт оңухута мандык тохтиллери. Харайбыт коса турар хеп, более бу утери хирбүтөттө потолок бут намгах. Онтан райттыны бары түрден тагысты. То Московсайна заказчиктарым тикурилан хөбүлүлөр. Онна бу өңө просто маган ботах, маны хим бир колировкалааппыт. Манна уже хере өңөһүн бергилерин бербит. Кас косап бүкүтүй? Бу 2 косолулан тур. Онна же бу мас бетин саха калбы дебитти. Бу вагонка үчөө качестволах болан саха калыктак дебити. Онну көрдүк натуральный дүкөстөр. Хорохторго, например, мен вагонка эбетерити брус махан качество того чутох болан илан плотный бай краска на хотторын кеhe бидде саха көстүөккүн. Онто манна именно көстүөхтәк прозрачный болуктак деп болду. Онтон жига картина төһөлбөк болдарын эң биригини. Картина, например, тух яркая багай жерлер баллар хеп, то есть уже тухта лишняя деталь кирбет жерлер баллар. Ол он элбе картина тухтана того. Потому что киллер стенелер уже барта пикедлы обойдара ген бар тургуй ярка өңнөр кирбиттер боллаганан тухта лишняя картина натого. Онтон бу курдук спокойный стенелерге, да, бир өңнөр. Оны төһө бар картинаны яккан. Мен этерим кону даже потолокка да я деп курдук. Меха лично бемжевер картинамнар келмек. Тимикке биги берибитин көрөр жамырдыгар быһылга жээлерин туттун багалах көрөчүлөргө багаһынан оны же туттар жон хамай сүрүнө тугу билектактери. Да, көрөчүлөр бер хатихпин багарабын. Амбастан, конечно, проект оңтурухут надо. Онна бу хандык материалын туттаргытын уже бягат билат боллади. Профилированный брусты болон хеп, да панель болон хеп, жаны дия. Он бастан проект оңоттурат. Ол кенниттен уже дизайнеры өңөтүн туттаргыт нахачы болайды. Дизайнер келені хеха уже мебель хайдах туруқтағын, хайда өңнөх болуқтағын. Хайдах бу беги оппут хайдах хепке барықтағын бардыны хеха этен көрдөрөн кепсен оңорон берер. Олиһин дизайнер өңөтүнөн туганын үйөрө көтө келен эйяк көмөлөһүн бери. Лена, бүгүнгү берибитигер кыттыбыккар мактанабыт, онна же маннык сыла, сырдык жига олорон багалак жоңга бары үчүгейи багарабыт, ырасынагытын олукка кирип киллерерге жолугун көрсөк кадери.